Vulkanizerska radnja i autopraonica Ana Prijedor. Već više od 1,5 decenije autopraonica i vulkanizerska radnja Ana iz Prijedora pruža svoje usluge kako građanima Prijedora, tako i šire regije. Ozbiljan pristup poslu, posjedovanje svih potrebnih mašina, kao i dobra organizovanost uz veoma visok nivo usluge, ovoj autopraonici i vulkanizerskoj radnji omogućava da ima tako veliki broj korisnika usluga, a i da zadrži već davno postignutu visoku poziciju kao i prepoznatljivost u branši. Vulkanizerska radnja i autopraonica Ana iz Prijedora vrši usluge kompletnog pranja vozila, što podrazumijeva vanjsko pranje, unutrašnje pranje, pranje motora, sapiranje vozila, vulkanizaciju, balansiranje guma, a osim toga vrši prodaju i montažu kako novih guma renomiranih svjetskih proizvođača, tako i polovnih guma. Dakle, što se tiče usluga iz domene poslovanja ove firme, imate sve na jednom mjestu. Veliki izbor, vrhunsku uslugu, ljubazno osoblje i korektne cijene. Zato svratite i sami se uvjerite u sve ovo. Ovaj privredni subjekt posluje kao SP Ana i nalazi se u ulici Muharema Suljanovića. A da bi vam to još bolje pojasnili, to vam je kada iz grada ulazite na poznatu 13. ulicu sa lijeve strane. Zato ako želite da vaš auto bude besprekorno čist ili da se vozite sigurno sa novim gumama na vašem automobilu, onda dođite u SP vulkanizersku radnju i autopraonicu Ana u Prijedor.